I još tako se ta breku brnija i tako mi je dubine kaže. To da je bio zadnji put da ti moram vikend u zube pokazati. Zajedno dva da. I onda zajedno to smo zvali policiju, veterinara, ovo ono, to je došao veterinar, rekao zajedno da moramo to ubiti jer to je bila nagrižena svih kraj. To su bili breke od Francuze. I drugo jutro Francuzi šviće oko ograde i išćete breke, kada su niga, ne, jesam ga ubija. Kaže, sad ću ga ja naći. I to sam šao vidjet, semo tamo i evo ti ga zagledam, tu je, znači jedno 150-200 metara jer je uvijek je još bila tepla rana i to. I zajedno isto smo policiju, tu je brek da se utvrdi da mi sad to plati, refundira naravno. I to da je došla to žalošćena obitelj od Francuza plakat na tim brekom, da njima je to brek bio kao član obitelji. Da to brek nije velja 10 milijardi marak. Šta? 10 milijardi marak? Za meni prsica nije bila član obitelji. Tvoja prsica vrijedi 10? Ovi brek vrijedi 10, moja prsica vrijedi